Evo ga, danas učimo kćerku zabacivati. Nalazimo se na Županjski Vjerova. Nek me neko ispravi ako zna točno kako se kaže. Sjećaš šta sam ti pokazivao? Kako ide? Pištolj efekt. Ovako. Ne, okreni još. Još okreneš. Vidi. Ti bude tu, u ravnini, sa štapom uvijek. Ovaj vrh sa štapom. Uhvati najlon. Samo s jednim prstom. Jedan prst je treba. Vidi. Ostali prsti ti drže tu. Da. Digni štap gore. Digni štap gore. Osjetiš na... Kako se sad to već okrenulo, Mišu? Evo ga. Jel osjetiš kako ti vuče prst najlon? Malo, možda. Evo sad ćeš osjetiti. Jel osjetiš najlon? Sada ćeš lagano. Znači šta ćeš napraviti. Samo vježbaš to. Jel osjetiš kako ti se ljulja? Buba, brate. Pa neće ti buba ništa. Zovi novu za bube. Osjetila sam. Vidiš kako ljuljaš varalicu. Samo ljuljaj. 1, 2, idemo 10 puta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Aj sad probaj još jednom zaljuljati. Čekaj sad, držiš najlon tu. Pazi, drži najlon sada. Sad ti upravaš ljulja još 5 puta, ajmo. 2. Polako, ne moraš jako. 3. 4. 5. Pričekat ćemo da auto prođe. Sačekaj. Može ljuljaj. 2. 3, 4, 5. Sad kad ti ode varalica prema tamo, pusti prst samo. 3. To ti je bio zabačaj. Sad spusti onaj dio, moraš onaj spustiti. Ono što, da. To spustiš i namutaš. Znači ti ga zaljuljaš, kad ti budeš spremna pustiš. Ček se ne... Može. Do Uvijek si ravnini. izravnaš, tako je, da. Moraš ti ovaj prebaciti, uvijek s ovom rukom tako prebaciš i to i sad zaljuljaš. Ajde. Kad si zaboravila? Ne mogla odletiti. Sad trebaš. Ajde. Opa. Sada nešto sad pokaže, vidi. Sve super što radiš, samo ga šarafim. Kada, vidi, sad kako ga ja zavljam, vidi. Nazad, naprijed. Ruka više mi naprijed. Vidi. Znači, idemo ono yeah. Znaš, yeah. I... Skoro u travu. Znači, ja sam 10 metra. Aj, Ovako da nas snima. I jer se radi još trećem razredu. A jer se radiš kad si s tatom avanturama na ribolovu. da, Super. to više nego škola. Ćerka i ja u Županji na Savi. Ona je već svladala bacanje. Dao sam joj površinka. Vjerujem da bi mogao neki bucov doći. Već sam ovdje vidio da su ljudi volili bucova. Uz obalu smo vidjeli bijelu ribu ili klenove. Tako da, evo. Arija, sad samo 1000 puta zabacimo i dođe riba. Idemo. Korak po korak. Je sve napravila. Sigurno.
Vidi, moju tvoju razliku, pogledaj mene. Prebacila si, ajmo, drugi zabac. Ajde. Dobro je, uspjela si, samo nisi daleko zadnji puta. Prebaciš, namotaš. To je to. Ajde. To, mačko. Evo. Prebaci. Bravo. Svaka čast. To je to, uspjeh. Ajde. Sad su 3 aktivnosti ribe bile. Da, kćerka, još uvijek nismo imali ništa. Ali idemo, tražimo. Mislim da će upravo sad krenuti riba da se hrani. I nama je to sad prilika, idemo ovdje gdje su čamci, gdje su prepreke. Probati bar nešto uhvatiti. Ona je dobro savladala bacanje. Sad još joj fali samo borba s ribom. 8:15. Sunce je zašlo. Riba nešto malo aktivnija. Ona je tamo, ja sam ovdje. Već je ispraksirala se da baca na 3 strane. I nadamo se nekoj ribi uskoro. Nećemo još dugo, neki pola sata i to je to. Teška voda, Sava mi uvijek bila teška voda. Ja sam imao par korceva, koristim Zander Bros cikade.